Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera mu karere ka Rusizi aho babiri mu barimo umuzamu wa Majerwa batawe muri yombi bakekwaho kuyiba. Nsengumukiza Jean usanzwe ari umuzamu kuri Majerwa na Twayigize Edison utuye hafi yaho batawe muri yombi nyuma yo gufatanwa bimwe mu bikoresho byibwe muri Majerwa. Nsengumukiza Jean w'imyaka 22 usanzwe ari umuzamu kuri Majerwa mu murenge wa Mururu akarere ka Rusizi na Twayigize Edison nawe w'imyaka 22 utuye hafi aho akaba ari n'umujura ruharwa nk'uko byemezwa n'ubuyobozi bw'umurenge wa Mururu bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kamembe nyuma yo gufatanwa mudasobwa n'igikapu bibyemo nijoro banyuze mu idara cyangwa se purafo. Umuyobozi wa Majerwa Mugarura Geoffrey yatangarije imvaho nshya ko ubwo bujura bwakozwe mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku wa mbere tariki ya 20 Mutarama hibwa mudasobwa ebyiri n'ibikapu bibiri binini n'ibyari birimo by'abakozi bo mu biro bya Majerwa. Yakomeje asobanura ko hari ahantu bari baramennye banyuramo bashwanyaguza triplex yaho bamanukiramo binjiramo bariba. Ati byamenyekanye ku wa mbere mu gitondo abakozi baje ku kazi barebye mu biro babura ziriya mudasobwa n'ibyo bikapu hatangira ishakishwa nibwo habonekaga aho banyuze bigaragara ko bibye bahamanukiye. Twitabaje ubuyobozi bw'inzego z'umutekano badufasha gushakisha tugeze mu nzu umuzamu abamo twinjiye mudasobwa imwe n'igikapu kimwe tubisangamo. Akomeza avuga ko kubera ko uyu musore ari mu nsoresore zihora aho kuri Majerwa uzwiho ubujura nawe yaraketswe afashwe yemera ko babyibanye ariko ibitaraboneka kimwe n'uburyo byagenze ngo bagere kuri uwo mugambi bizasobanurirwa mu bugenzacyaha. Imvaho nshya imubajije niba nta kamera z'umutekano ziri mu kigo nka kiriya gikomeye cya leta yasobanuye ko kamera zari zarashyizwe gusa mu bubiko ariko mu biro hanze y'inyubako z'ububiko zitabagamo ariko naho kuko ari ubwa mbere ubu bujura buhabaye bibahaye isomo ryo kuzishyiramo hose. Ku kibazo cyo kumenya niba nta barinzi b'umwuga bafite intwaro bahari ku buryo barindisha umuzamu nk'uwo w'umujura, yavuze ko abarinzi b'umwuga baba imbere mu bubiko aho habaga umuzamu usanzwe ariko nabyo biri mu isomo babonye ko hakwiye umuzamu w'umwuga kugira ngo ibyabaye bitazasubira. Yasabye ubuyobozi bw'inzego z'ibanze n'iz'umutekano kubafasha zikahibanda kuko nk'abo bajura birirwa muri icyo gice bamwe ari abana bataye amashuri bakaza kuhirirwa bacunga uburyo bazahiba. Ati hariya n'igice cy'icyaro cyiganjemo insoresore ziba zarataye amashuri zirirwa mu bucuruzi bw'amagendu n'ubundi bujura basa naho kwiba babigize umwuga. Tugasaba inzego z'umutekano ubuyobozi bw'inzego z'ibanze kudufasha bakahibanda bakabashya kuko baba bazwi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mururu Ngirabatware James avuga ko bakimara kumenya ko kiriya kigo cyibwe bahise bagifasha gutangira iperereza ryo kumenya ababikoze. Ati umuzamu Nsengumukiza Jean yasatswe bamusangana iyo mudasobwa n'igikapu kimwe. Uwo musore Twigize Edson nawe kuko asanzwe akekwaho iyo ngeso bamushakishije afashwe yemera ko bari kumwe bashyikirijwe ubugenzacyaha ibindi bazabigaragarizayo. Yasabye Majerwa kwihutira gushyira kamera z'umutekano ahantu hose hagombwa kugira ngo zitange amakuru yose ku kihabaye cyose ubujura nk'ubwo butazasubira, bakanashaka abacunga umutekano b'umwuga abo bazamo abajura bakasezera. Ubuyobozi wa Majerwa Mugarura Geoffrey avuga ko Majerwa ari ikigo cy'igihugu kibikwamo imizigo itarishyurwa imisoro ya gasutamo cyubatswe muri 2007. Icyo kibwemo kiri mu murenge wa Mururu akagari ka Gahinga bitarasora imisoro ya leta. Reka tunyarukire n'ubundi kuri no mu karere ka Rutsiro aho inka ebyiri z'abaturage zasanzwe zabagiwe mu mashyamba. Inka ebyiri z'abaturage bo mu karere ka Rutsiro zari zibwe zasanzwe mu murenge wa Kigeyo zabagiwe mu ishyamba. Ni amakuru yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 22 Mutarama 2025 mu kagari ka Nkoraho ni mu mudugudu wa Humiro.
Bwiza ifite amakuru ko mu ishyamba riri ku rubibi rw'umurenge wa Mushonyi ariko mu murenge wa Kigeyo ku nkengero z'umugezi wa Biruyi habonetse inka yahabagiwe ibonywe n'umuturage witwa Ntibisama Dismas. Iyi nka ikaba yaribwe Mpiranya Esidori wo mu murenge wa Mushonyi ndetse ubwo twakoraga iyi nkuru abaturage batubwiye ko ababikoze bari bataramenyekana. Muri uyu murenge wa Kigeyo kandi mu kagari ka Rukaragata mu mudugudu wa Kamina naho habonetse indi nka yabagiwe y'uwitwa Ndoribijya Jean aho batwaye ibice bimwe ibindi bigasigara. SP Karekezi Twizere Bonaventure umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba yahamirije Bwiza ko ubu bujura bw'inka bwabayeho. Ati nibyo habaye ubujura bw'inka ebyiri mu mirenge ya Kigeyo na Mushonyi mu karere ka Rutsiro. Imwe muri zo abanyerondo bayitesheje abajura bari kuyibaga. Hari abakekwa twamaze gufata kandi iperereza rirakomeje. Yaboneyeho gusaba abaturage gukomeza gutanga amakuru ku bantu bijandika mu bikorwa nk'ibi bigayitse kugira ngo bakumirwe burundu. ACP Boniface Rutikanga umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu kiganiro aherutse kugirana n'abanyamakuru bakorera mu ntara y'Iburengerazuba mu mpera za 2024 yatangaje ko ikibazo cy'ubujura bw'inka kirimo amayeri menshi kandi kibahangayikishije. Ati ubujura bw'inka nk'ikibazo gikomeye kigomba gukemuka gikorwa n'igikundi kinini. Abajura bakaziba bakazibagira mu bihuru barangiza bakazigurisha mu maguriro azwi ntibasiga no kwiba izagira inka zafashaga abaturage kwiteza imbere. Ati twasanze ari bimwe mu bibangamira gahunda za leta zo kuvana abaturage mu bukene. Akomeza avuga ko kurwanya ubujura bw'inka biri mu nshingano za polisi bigomba guhangana nazo bagafatwa bagafungwa. Kuva mu Ukuboza 2024 by'umwihariko mu minsi mikuru isoza umwaka abantu 20 bakekwaho uruhare mu bujura bw'inka mu murenge wa Mushonyi honyine mu karere ka Rutsiro bataye muri yombi. Ubushakashatsi bwakozwe mu karere ka Rutsiro bagaragaza ko inka zirenga ibihumbi 10 zo muri gahunda ya gira inka nazo zibasiriwe n'ubu bujura buciye icyuho. Ni mu gihe kandi abenshi bagiye bakunda gutunga agatoki umujyi wa Goma nk'umwe mwigemurwamo inyama zikomoka ku nka ziba zibwe mu turere twa Rutsiro, Nyabihu, Rubavu na Ngororero, yaba izibagirwa mu Rwanda cyangwa izambutswa zikaburirwa irengero uko ariho zibagirwa. Turacyari mu makuru hano Kumena Official tugiye gusoreza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho dusanga inkuru ifite umutwe ugira uti M23 yasabye FARDC na Wazalendo kuyitiza amaboko. Inkuru igira iti umutwe wa M23 wasabye abasirikare bo muri Demokarasi ya Kongo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo kuyiyugabaho bagafatanya urugamba rwo kubohora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubutegetsi bubi. Uyu mutwe biciye mu buvugizi bwawo washinje ba Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi na Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuba bahuriye mu mugambi wo gukora jenoside abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi n'abanyamurenge yemeza kuburizamo. Umugambi M23 uvuga ko bariya ba perezida bombi batangije bagendeye ku makuru atariyo bavuga ko mu karere k'ibiyaga bigari haba hari gutegurwa kubaka ubwami buzaba buyobowe n'abantu bo mu bwoko bw'abaniyolotike. Uyu mutwe washimiye abasirikare ba FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo bamaze kwitandukanya na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iy'u Burundi bakawuyoboka, imenyesha n'abandi babyifuza bose ko amarembo afunguye. Leta Koloneli Wiringoma uvugira igisirikare cya M23 abinyujije ku rubuga rwe rwa X yavuze ko ARC irashimira bamwe mu ngabo za FARDC n'abiyita Wazalendo banze gushyira mu bikorwa umugambi wo gutsemba abatutsi wa ba Perezida Felix Antoine Tshisekedi na Ndayishimiye bagahitamo kwihuza na M23 AFC. Nzemati ya ARC irashishikariza izindi ngabo za FARDC
na Wazalendo kwihuza na M23 FC kugira ngo dufatanye tuzashobore kubohora abanyekongo muri rusange babangamiwe n'iyi guverinoma ya ntibindeba y'abajenosideri kandi itemewe. M23 yamenyesheje abarimo ingabo za SADC ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iza MONUSCO ko nta kipfa nazo, ivuga ko ikibazo rukumbi gifitanye nazo ari uko zihuje n'ihuriro rigizwe na FARDC, FDLR n'Abarundi, izisaba kwitandukanya naryo. M23 yavuze ibi nyuma y'iminsi mike yigaruriye uduce twa Minova, Bweramana two muri teritwari ya Karehe ho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Uyu mutwe uvuga ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, FDLR n'Uburundi zirukanwe muri turiya duce zigiteje ikibazo, wiyemeza kuzisanga iyo zizaturuka ikazigiza kure. Nanga dusoreje amakuru twe twabateguriye. Mukomeze mugubwe neza cyane n'ibiganiro Imena Official bateguriye. Mukande subscribe, abatarakanda subscribe. Bye bye.